Amakuru ari kwerekana ko igisirikare cy'u Burundi cyakajije umurego mu kongera imbaraga za gisirikare mu bice byo muri territoire ya Fizi cyane cyane mu kibaya cya Tanganyika mu misozi irangamiye kira kibaya cyane cyane ku cyerekezo cya za Makobola no mu bindi bice bigiye bitandukanye bya Fizi. Ariko hana makuru akerekana ko ari umugambi musa w'igisirikare cy'u Burundi mu kurwanya M23 ndetse amakuru akerekana n'intego yo kongera imbaraga kwizi ngabo z'u Burundi. Byose rero uraza kubimenya intego igisirikare cy'u Burundi gifite mu kongera zino mbaraga ni yihe, ese izi ngabo n'izi ntwaro bari kubishira he kugeza ubu ngubu. M23 natwirwaneho bo byifashe gute kuri ingingo. Amakuru akanerekana ko ari nako igisirikare cya Kongo cyohereje abandi bakomando benshi kuri icyo cyerekezo cya Fizi Kalemi kinazana amadrone y'ubwiyahuzi azi nka drone za kamikazi menshi cyane. Ni nako kandi biri kugendana n'abacancuro benshi cyane nanone bari kugaragara boherezwa muri ibi bice. Nujya kureba neza rero urasanga ari igisirikare cy'u Burundi gifatanyije n'icya Kongo n'abacancuro nayo madrone menshi cyane bakomeza rwose gutegura kugira ngo babuze M23 gahunda yabifite kuri kiriya cyerekezo cya Kalemi nako kuri kiriya cyerekezo cyangwa se kuri axe ya Fizi Kalemi. Tujye kurebera hamwe rero no gahunda y'ingabo z'u Burundi muri ibyo bice, y'ingabo za FARDC y'abacancuro n'izi drone za kamikazi. Niko kandi abarwanyi ba M23 ku munsi w'ejo bongeye kuburizamo gahunda y'igisirikare cy'u Burundi na FARDC yo kuba bakwinjira mu mujyi wa Uvira. M23 ino gahunda yayiburijemo ite. Turarebera hamwe kandi situation uko ihagaze kuri kiriya cyerekezo cya za Makobola ya mbere, Makobola ya kabiri. Nyuma yaho M23 ifashe utuduce, ubu harakurikiraho iki, hari gutegurwa iki kugeza ubu ku ruhande rwa M23 kuri uyu wa mbere byifashe gute ku mirongo y'uru rugamba cyangwa se ku mirongo y'urugamba muri ibi bice. Niko kandi M23 amakuru aturuka muri territoire ya Mwenga yerekana ko bano barwanyi bari kwitegura nanone kongeza cyangwa se kongera kubura cyangwa se kugaba ibitero bikomeye cyane bigamije gufata centre ya Mwenga n'agace ka Kamituga. Ibi biri kugaragazwa n'iki, aya makuru ndaje nyakugezeho. Turaza kunyarukira mu mirwano ikomeje kuvugwa muri Kivu y'Amajyaruguru. Ejo hari mirwano yari iri kuvugwa aho abarwanyi ba M23 bakomeje gufata uduce twinshi muri sekteri ya Katoyi. Ukabona ko bano barwanyi kandi partir ya Katoyi bashaka kwinjira muri Walikale. Izi operation zo ziri gukorwa gute? Ariko kuri uyu munsi wa mbere tariki ya 5 indi mirwano irazindutse cyane hano muri territoire ya Walikale. Turacyari muri Kivu y'Amajyaruguru aho igisirikare cya Kongo kibyutse kigaba ibitero hano. Rero amakuru akerekana ko hari uduce igisirikare cya Kongo gishaka kwisubiza hano muri Walikale. Biraza gukunda imirwano iri kubera he M23 yo iri kubyitwaramo gute? Nandi makuru y'imirwano turi buze kubagezaho muri iki kiganiro nyuma yibyavuzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi kuri Katari yerekana ko Katari iri guha ruswa Amerika kugira ntifatire ibihano u Rwanda. Uyu minisitiri werekanye ko bituruka ku mpamvu z'uko ngo u Rwanda rukomeje gufata ibice mu burasirazuba bwa Kongo, ibintu bishobora kumukomerana. Rero hano nkuzanya andi makuru, uyu mugabo ashobora kwirukanwa ku mwanya wa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi. Amakuru mashya kuri ingingo yo nayahe n'ayandi agiye atandukanye. Amakuru kandi ari kuvuga ko igihugu cy'u Burundi na Kongo bafite gahunda cyangwa se bamajije gufata umwanzuro cyangwa se Kongo yamajije gufata umwanzuro wo kwikura mu biganiro bya Doha, ariko bigahura n'umugambi Kongo ifitanye n'u Burundi mu gukomeza intambara. Uyu mugambi wo uteye gute? Turagaruka ku ngabo igihumbi z'abarundi, ingabo igihumbi z'abarundi kugeza ubu zikomeje kuburirwa irengero. Ni muri Bazariyo Estate. Muri Bazariyo Estate ahangaha rero ni company ibafasha kugira ngo mubone byinshi bikenewe ku bijyanye naho muba. Tubafasha kugura inzu, tubafasha kubona ibibanza, tubafasha kugura ubutaka. Ibi byose tubikorera mu Rwanda ku butaka butandukanye hirya no hino. Tubaha inzu, urugero ni iyi nyubako murimo mubona, ni inyubako nziza igezweho. Reka nyibatembereze mubashe kubona zimwe muri karite z'inzu tubagezaho kandi tubaha mutavuye aho muri. Ibyangombwa nako kanya ugatura kandi ugatuza umuryango wawe. Zitandukanye tubaha muri Bazariyo Estate Limited. Ushobora kuba wadukenera ukaduhamagara kuri telefone ikurikira ni 0785 80 79 11. Muri Bazariyo Estate Limited umukiriya ni umwami kandi tuguha serivisi nziza zijyanye n'imibereho myiza, ugatura heza, ukabaho neza n'umuryango wawe. Tuguha inzu nziza, ubutaka, ikibanza n'ibindi byose bijyanye no gutura neza.
Zino ngabo z'u Burundi rero zari ziri kurwana muri Plaine de Ruzizi, igihumbi zikomeje kuburirwa irengero. Ese ziherereye hehe ko zikomeje kuburirwa irengero? Amakuru mashya kuri ingingo na yahe turaza kujya kandi muri kese ya Amerika na Venezuela. Kuri uyu wa mbere haravugwa amakuru mashasha nyuma yaho ingabo za Amerika zidasanzwe zo mu mutwe uzwi nka Delta zishimuse cyangwa se zigabye ibitero kuri Venezuela zikanashimuta perezida w'iki gihugu Nicolas Maduro. Tubazaniye andi makuru mashya, dore ko Amerika hari ibiri kwempoza cyangwa se igitutu iri gushira ku buyobozi busa bwa Venezuela bwagiyeho, ariko Amerika ikanerekana yuko ishobora uko yabigenze muri Venezuela ariko ishobora no kubigenza muri Cuba. Kubwizo mpamvu rero Donald Trump arerekana ko Cuba ari ishobora gukurikiraho, ariko abarusiya bo bagize icyo batangaza, ubona ko rwose batangiye guhangana n'abanyamerika kubera ibitero byabo kuri Venezuela. Iyi kese nayo turaza kuyigarukaho n'andi makuru agiye atandukanye. Ubwo rero reka tube duhagarikiye hano zino ngingo, ahubwo duhite tuzirambura duhera ku mirongo y'urugamba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyane cyane kuri iyi kese y'ingabo z'u Burundi. Ntabwo dutinda rero, duhite turasa ku ntego. Amakuru ari kwerekana ko igisirikare cyangwa se ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cy'u Burundi, iyi ni Etat Major y'igisirikare cy'u Burundi ikuriwe na General Prime Niyongabo, yamajije gufata ingamba nshasha zo kuguma mu mirwano ndetse bakanongera n'imbaraga nyinshi cyane kugira ngo bakumire M23 ntigere mu gace ngiye kukwereka hano. Amakuru ari kwerekana ko intego, ubwo mukanya ndaje nkwereka uburyo ingabo z'u Burundi zongereye imbaraga ku makuru dufite kuri uyu wa mbere nayo dufite ejo ku cyumweru. Amakuru ari kuvuga ko intego iri gutuma igisirikare cy'u Burundi cyohereza izindi mbaraga nyinshi cyane, ubona ko Burundi busa nk'ubwagarutse mu ntambara bundi busa nyuma y'ifatwa rya Uvira, ariko twakunze kubabwira ko ingabo z'u Burundi n'ubundi zakomezaga kugenda zoherezwa zinabarizwa mu rugamba, ariko kuri inshuro amakuru ari kwerekana ko Burundi bwarushijeho kongera imbaraga. Intego nyamukuru rero ni ingabo z'u Burundi cyangwa se Etat Major y'igisirikare cy'u Burundi ngidashaka yuko abarwanyi ba M23 bafata agace ka Baraka. Ese ibi biraza gukunda mu gihe M23 yafatanye zino ngabo z'u Burundi Makobola ya mbere na Makobola ya kabiri, ndetse kugeza ubu M23 ikabiri kwitegura kugaba ibindi bitero bifata utundi duce dukurikira Makobola ya mbere ni ya kabiri, bafata icyerekezo cya Baraka, ariko ukabona ko ingabo z'u Burundi zo zatangiye rwose gushira imbaraga kugira izo ntego M23 itazigeraho. Nababwiye rero intego ni ukugira ngo M23 bayibuze gukomeza gusatira agace ka Baraka hato itazavaho ikanagafata, ahubwo reka turebe uko ingabo z'u Burundi zirimo zirabigenza. Reka tubanze duhere kuri aya makuru masasa yo kuri uyu wa mbere. Amakuru masa yo kuri uwa mbere aravuga iki? Aravuga ko ingabo z'u Burundi nyinshi cyane zagaragaye ziri koherezwa, ingabo nyinshi cyane z'u Burundi kuva rwose ku munsi w'ejo n'uyu munsi ku wa mbere, kuva ku munsi w'ejo ku cyumweru n'uyu munsi wo ku wa mbere, ingabo nyinshi z'u Burundi zifite n'ibitwaro bikomeye zagaragaye ziri kwerekeza mu gace nanone ka Bibogobogo, ariko zirajya Bibogobogo mu buhe buryo? Ejo ku cyumweru amakuru aravuga ko izi ngabo nyinshi z'u Burundi zagaragaye muri aka gace ka Bibogobogo, zikaba zahitiye mu kahe gace rero? Zahitiye ahitwa zabanje guhitira mu nkambi y'igisirikare cy'u Burundi isanzwe irimo ibi bice bya za Bibogobogo. Iyi nkambi rero y'ingabo z'u Burundi isanzwe iri ahitwa mu irango rya Ugeafi, mu nkambi y'ingabo z'u Burundi isanzwe iherereye ahitwa mu irango rya Ugeafi, riherereye hagati y'agace kazwi nka Bivumo riherereye hagati y'agace kazwi nka Bivumo ndetse na Magaja. Agace ni mu irango rya Ugeafi niho zahitiye. Hano hari inkambi y'igisirikare cy'u Burundi, zirabanza zirahatura cyangwa se zirahashikiraho gatoya, ariko aka gace ka Ugeafi kakaba gaherereye hagati y'agace ka Kivumu nako Bivumo na Magaya, ndetse n'ahitwa ku Gishenyi hagati ya Kavumu na Kabara. Hano rero niho zabanje gushikira ari nyinshi cyane ndetse n'ibikoresho bya gisirikare, ariko noneho zikaba zigiye gushinga ibirindiro ahagana he, ari naho ngiye kukwereka intego bashobora kuba bafite cyangwa se intego bafite nk'uko amakuru dukura muri biriya bice akomeza kugenda abivuga. Izi ngabo z'u Burundi rero nyuma yo kuza ku bwinshi muri ibice bya Bibogobogo ndetse zigashikira muri inkambi ya gisirikare isanzwe y'ingabo z'u Burundi muri ibi bice iherereye hano mu irango rya Ugeafi, amakuru ari kuvuga ko zatangiye gushinga ibirindiro ahitwa Kabembwe n'ahitwa Mugondo.
hano rero ni ku mwinjiro w'ishyamba rya cyangwa se ni muri entrée y'ishyamba rya Ndondo. Iri shyamba rikaba ritangirira hitwa mu Bijabo rikagera hitwa Bibogobogo. Izi ngabo z'u Burundi rero murumva ko zagaragaye cyane ku bwinshi muri ibi bice kuva ejo ku cyumweru n'uyu munsi kuwa mbere, zikaba zatangiye gushinga ibi birindiro nk'uko ngiye nkubwira muri utu duce zikomeza kuzamo. Amakuru rero ari kuvuga ko ingabo z'u Burundi zigamije ari iki nyine, ni izi ngabo z'u Burundi ziri kuza muri ibi birindiro bya Bibogobogo, kuko Bibogobogo ntago iri kure cyane ya Baraka. Hano rero abarundi ngo bakaba bashaka gukumira M23 a partir ya Bibogobogo kugira ngo itazagera muri Baraka. Ari nayo mpamvu ziri kongera abasirikare benshi cyane baza gushinga ibirindiro hano za Kabembwe na Mugondo ku mwinjiro w'ishyamba rya Ndondo ritangira hitwa Bijabo rikagera hitwa Bibogobogo. Ariko nyamara izindi nyinshi zikaba zikomeje gukambika cyangwa se zikaba zarabanje guhitira muri inkambi y'igisirikare cy'u Burundi n'ubundi isanzwe iherereye ahitwa Ugeyafi. Hano rero nahambere ubona ko ari icyerekezo ingabo z'u Burundi ziri gushira imbaraga kugira ngo M23 itazabafatana agace ka Baraka. Urabona ko ari uburyo bwo gushinga ibirindiro hagati ya Bibogobogo na Baraka kugira ngo M23 natwe irwaneho batazarenga Bibogobogo bakagera muri Baraka. Amakuru kandi aravuga ko ariko ingabo z'u Burundi nazo zikomeza kwiyongera cyane mu tundi duce turimo nka turi inyuma ya za Makobola ya mbere na Makobola ya kabiri, dore ko abarwanyi bamajije gufata Makobola ya mbere n'iya kabiri. Amakuru ari kuvuga ko rero ingabo z'u Burundi nazo zongerewe muri ibyo bice kugira ngo banakumire M23 muri iki cyerekezo cyangwa se kuri axe yo mu kibaya cya Tanganyika idakomeza kwegera imbere ifata n'utundi duce turimo za Munene, za Swima, ikomeza yerekeza za Mboko ndetse na za Baraka. Ahangaha rero amakuru akerekana ko ingabo z'u Burundi ariko ziri kubigenza. Ibi ngibi rero bigakomeza kugaragaza ko igisirikare cy'u Burundi gikomeje kubarizwa muri iyi mirwano, ndetse tukavuga ko cyagarutse bundi busa cyongera ingabo muri ubwo buryo. Ariko amakuru aravuga ko abarwanyi ba M23 cyane cyane kuri iyi axe mu kibaya cya Tanganyika, Makobola ya mbere n'iya kabiri, hano muri iyi minsi ntago bari kuavansa cyane. Gusa amakuru ari kumbwira ko bari mu myiteguro yo ku rwego rwo hejuru. Iyi myiteguro ikabigamije kongera ibitero cyangwa se kongera kugaba ibitero bagamije gufata utundi duce turi inyuma ya za Makobola bafata icyerekezo n'ubundi cya za Baraka niyo za Kalemi. Ariko urumva ko ingabo z'u Burundi zatangiye gushiramo ibikuta, ariko M23 yo imenyereweho kenshi gusenya bino bikuta by'abarundi. Ku ruhande rwa FARDC rero amakuru ari kuvuga ko igisirikare cya Kongo cyohereje abakomando benshi cyane. Aho ngubu hari abakomando bari kugaragara mu mirwano yari iri kuvugwa hari za Makobola ya mbere n'iya kabiri. Ariko abangaba bo M23 mwabonye uburyo yabishemo benshi ndetse igafata n'utwo duce twa Makobola ya mbere n'iya kabiri. Aba bakomando kandi nibo bari kurwanira mu misozi ya za Makobola no mu misozi ya za Swima, dore ko aribo bashizwe imbere ku mirongo y'urugamba. Ku kibano bakomando rero bashizwe imbere ku mirongo y'urugamba ngo ni uburyo busa bw'igisirikare cya Kongo ngo bwo kohereza abakomando bafite experience cyangwa se ingabo zifite experience zifite technique za gikomando, akaba arizo zijya imbere ku mirongo y'urugamba. Abasirikare ba FARDC basanzwe bo bakaguma inyuma gato, bano bakomando aribo bahanganye na M23. Nubundi ngo ni FARDC yazanye zino mbaraga z'abakomando kugira ngo M23 idakomeza kuavansa kuri axe ya Fizi, ikomeza kuzajya Kalemi ndetse ikaba yazana bagera na Kalemi. Aba bakomando kandi nibo bavuzwe mu mirwano yari ikomeje kuvugwa hariya mu nkengero z'umujyi wa Uvira mu duce turi mu birometero hagati y'umunani n'icumi muri ya misozi irangaye, muri ya misozi y'uduce twa Kigongo, Katongo na Kabimba. Abangaba nibo bari kugerageza kureba uko bagaba ibitero muri utwo duce bakahafata kugira barebe uburyo bakomeza kwegera imbere bakagera muri Uvira. Ariko aba M23 yamajije kubasubiza inyuma ndetse nabarenza imisozi ya za Makobola. Ubu ngubu niho iyabagejeje. Gusa ku munsi w'ejo hano rwose muri utu duce twa Kigongo ndetse na Katongo na za Kibombo hari wazalendo bamwe bari bihishemo bihinduye abasivile n'intwaro zabo, bagize gutya baravumbuka rero bongera barasana na M23 muri utwo duce. Ariko mu kanya nkako guhumbya M23 yari maje gusubiza inyuma ibyo bitero byose n'ubundi byagaragaye ku munsi w'ejo. Ubona ko igisirikare cya Kongo n'abarundi bakomeza gushaka aho bamenera kugira ngo binjire muri Uvira banyuze hariya za Kigongo, za Katongo na Kabimba, ariko bikomeje kubagora. Kugeza ubu ngubu rero aba bakomando ba FARDC bo muri Special Force ya Hibu Special Force
bari kugaragara cyane muri kiriya cyerekezo cyo mu kibaya cya Tanganyika mu misozi irangamiye kino kibaya cyane cyane kuri kiriya cyerekezo cya Makobola, ariko kugeza ubu nta gikorwa barakora igisubiza inyuma M23 kuko nyuma yo kubafatana Makobola ya mbere na Makobola ya kabiri baragerageza kugaba ibitero no mwira misozi irangamiye Makobola inarangamiye za Swima, ariko aba bakomando nabo ntacyo bari gufasha. Amakuru kandi akerekana ko banoherejwe ku bwinshi mu gace ka Baraka, ibi bakabihuza n'ingabo z'u Burundi nazo zoherejwe Baraka, ariko zimwe mu ngabo z'u Burundi zoherejwe Baraka ku bwinshi n'abo bakomando ba FARDC. Zimwe mu ngabo z'u Burundi nizo ziri kuva Baraka zikajya gushinga ibirindiro bibogobogo hahandi nakweretse, bivuga ngo bamwe baraguma Baraka bari kumwe n'abo bakomando ba FARDC, ariko abandi bakajya gushinga ibirindiro imbere ya za Baraka nk'aha za bibogobogo ku ngabo z'u Burundi no mu duce turi inyuma ya za Makobola ya mbere n'iya kabiri. Byose rero ngo nukugira barebe uko bakumira M23 ntizafata kano gace ka Baraka. Uburundi bwikanga ko M23 ifashe Baraka, inzira rwose zibinjiza nizibasohora muri Kivu y'Amajyepfo zaba zihagaze, niyo mpamvu bakomeza kongeramo izi mbaraga. Hari amakuru rero ari kwerekana yuko abacancuro benshi cyane kuva ku munsi wo kuwa gatandatu nejo ku cyumweru bongeye kongerwa mu gace ka Kalemi. Hano muri Kalemi rero hari hasanzwe hari abacancuro benshi cyane, nako hari haragejejwe abacancuro basa nk'abaringaniye, ariko amakuru aravuga ko hongerewe abandi bacancuro. Aba bacancuro bari Kalemi kandi nibo bari no gukoresha za drone zo mu bwoko bwa CH4 igisirikare cya Kongo cyaguze mu Bushinwa. Izi drone ziri kugaba ibitero muri kiriya cyerekezo, ngira ngo mwumvishe ko igisirikare cya Kongo kiri gukoresha amadrone cyane. Bari gukoresha amadrone y'ubwoko bubiri, hari drone za CH4, izi ngizi rero ziri guturuka Kalemi zigakoreshwa n'aba bacancuro, ariko ntago ari Kalemi gusa. Aba bacancuro nubwo bahongerewe kuva ku munsi wejo bifite aho bihuriye n'uru rugamba rwo mu kibaya cya Tanganyika no mu misozi irurangamiye no kwi axe ya Fizi Kalemi, kuko ni igisirikare cya Kongo n'abarundi babona ko n'aba bacancuro bagomba kubafasha mu rwo rugamba bagakumira M23 ntizagere Baraka ndetse ntizagere Kalemi. Abacancuro rero bagaragaye ku bwinshi Kalemi, ariko hari abandi bacancuro bari kugaragara ahitwa muri Baraka. Aba bari muri Baraka rero bari gukora iki? Ngira ngo mwabonye uburyo igisirikare cya Kongo kuri inshuro kiri gukoresha amadrone y'ubwiyahuzi menshi cyane azwi nka drone za kamikazi. Izi drone za kamikazi rero igisirikare cya Kongo kiri kuzikoresha cyane rwose ku rwego rwo hejuru, ndetse izi drone zikaba ibirindiro byazo byarashinzwe ahitwa Baraka. Ubu rero aba bacancuro baje hano muri Baraka nibo bari gukoresha zino drone za kamikazi kubagaba ibitero ku birindiro bya M23 biherereye mu kibaya cya Tanganyika no mu misozi irangamiye icyo kibaya kuri axe ya za Makobola ugera za Swima. Murumva rero ko uruhande rwa FARDC rukomeza kongera imbaraga gusa na M23 muri ibi bice. Amakuru akavuga ko naho iheruka kuhongera imbaraga, ihongera abarwanyi ndetse ihongera n'intwaro. Hano rero urugamba rugiye gukomera, gusa amakuru akavuga ko uru rugamba rwo mu kibaya cya Tanganyika no mu misozi irurangamiye ntago rworose rwose, ni urugamba rukomeye cyane. Kugeza ubu ngubu amakuru tukiri hano muri Kivu y'Amajyepfo ari kwerekana ko mu gace ka Fizi cyane cyane ahitwa na Misha ejo havuzwe imirwano hagati y'inyeshyamba cyangwa se ya Maimai ya Kutumba. Maimai yoborwa na General Amuri ya Kutumba, aba ni ababembe bahanganye n'undi mutwe wa Maimai ibiroze bishambuke. Uyu ni w'abafurero uyobowe na General Ngomanzito, Delphin Ngomanzito. Iyi mirwano rero iri kubera na Mishe. Amakuru aravuga ko bari gupfa, aho umutwe wa Maimai ya Kutumba w'ababembe n'umutwe wa Maimai biroze bishambuke ukuriwe na Ngomanzito w'abafurero bari gupfa amabariyeri. Donc hari uduce bashiramo amabariyeri tw'ingenzi bagasoresha. Ubona ko bamwe bavuga ati bariyeri yacu turayishira aha kugira dusoreshe, abandi atereka nitwe turayihashira. Byaje kubaviramo imirwano hagati yabo kandi bafatanyije. Ubu rero byagize ingaruka ku baturage, kuko abaturage bahunze kubera ino mirwano iri guhuza Maimai ya Kutumba na Maimai biroze bishambuke muri aka gace Kanamisha yatangiye ku munsi wejo. Tukiri hano muri Kivu y'Amajyepfo, amakuru ari kuvuga yuko igisirikare cya Kongo ndetse na za societe civile muri territoire ya Mwenga bo barakomeza kugenda berekana yuko M23 yongeye gufata gahunda yo kubura ibitero hano muri territoire ya Mwenga. Gigamije iki rero? Ngo n'uyu mutwe wa M23 ngo wasubukuye gahunda zo gufata centre ya Mwenga ndetse ukagera Kamituga. Izi societe civile zo ziri kuvuga ko M23 muri gahunda yo kongera kubura gahunda yo gufata centre ya Mwenga ikagera Kamituga ngo nta kindi igamije usibye gufata bino bice ngo bikungahe cyane ku mabuye y'agaciro.
ngo bino bice bikungaye cyane ku mabuye y'agaciro cyane cyane ya zahabu. Gusa bakavuga ko mu 23 bashingiye ku myiteguro ngo babona ko ifite gahunda yo kongera kubura ibitero byo gufata centre ya Mwenga ndetse ikagera za Kamituga. Abangaba rero baravuga ko imyiteguro ye mu 23 ngigaragarira mu kongera ingabo mu nkengero za centre ya Mwenga n'intwaro. Kubwizo mpamvu rero ngiyo myiteguro nta kindi gamije, ni M23 ifite gahunda yo gufata utwo duce nyuma yaho yari yayisubitse, ahubwo ikagaruka nyuma igatangiza urugamba muri Plaine de Ruzizi mu plateau rwaje kurangira ifasha umujyi wa Uvira, ikarenga Uvira igafata za Makobola ya mbere n'iya kabiri, ndetse kugeza ubu ihangana rikaba rikomeje. Ubu rero ngo nyuma y'ifatwa rya Uvira M23 imyiteguro yayo nyuma hafi ya centre ya Mwenga ifite gahunda rwose yo gukomeza ifata centre ya Mwenga ikajya za Kamituga n'ahandi hagiye hatandukanye. Mbere yuko rero tujya kuri ikese y'ingabo z'u Burundi zigera ku gihumbi zikomeje kuburirwa irengero n'irihangana riri hagati y'u Burundi na Katari, ndetse Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi ubu ngubu akaba ari mu kaga ashobora no kwirukanwa. Reka tubanze gato tunyarukire mu mirwano iri kuvugwa muri Kivu y'Amajyaruguru, nituyivamo noneho tubone kugaruka kuri izi kese. Duhere kuri situation y'uyu munsi. Amakuru ari kuvuga yuko igisirikare cya Kongo kuri uyu munsi wa mbere tariki ya 5 z'ukwezi kwa mbere 2026 igisirikare cya Kongo cyabyutse kigaba ibitero bikomeye cyane ahitwa Kibati. Kibati rero ni lokalite iherereye muri groupement ya Ruberike, hano ni muri territoire ya Walikale rwose ku rubibi na territoire ya Masisi. Ni igisirikare cya Kongo rero cyabyutse kigaba bino bitero, ndetse amakuru akanemeza ko hari umuhanda rwose hano ngo wanafunzwe kubera iby'iyi mirwano. Amakuru aravuga ko rwose hari umuhanda wafunzwe. Uyu muhanda rero ngira ngo ni umuhanda uturuka hebaho, reka nze nkurebe. Ni umuhanda uri guturuka hano. Amakuru aravuga ko traffic routière cyangwa se urujya n'uruza rw'imodoka ndetse n'abaturage ku muhanda uri kuri Kasheberi na Muganzi. Trafic routière suspendue entre Kasheberi et Muganzi. Donc rubango urujya n'uruza rw'imodoka cyangwa se rw'abantu hagati ya Gasheberi na Muganzi rwahagaze kubera iyi mirwano. Amakuru avuga ko igisirikare cya Kongo hano rwose muri Walikale muri Kibati kihagabye ibitero, ngo gahunda gifite ni ukwisubiza cyangwa se ni ukwambura M23 ibirindiro uyu mutwe ufite muri aka gace ka Kibati, ariko ntago ari FARDC gusa kuko iri kumwe na za FDLR na Wazalendo. Twagiye kuza muri studio rero imirwano ikiri kuvugwa hano muri Kibati, gusa amakuru twari turi kubona nuko ibi bitero bya FARDC iri kumwe na Wazalendo benshi cyane na za FDLR hano Kibati ibyo kuri uyu wa mbere M23 n'ubusanzwe nk'uko isanzwe ibigenza yaritangiye kubisubiza inyuma. Kubwizo mpamvu rero gahunda y'igisirikare cya Kongo Wazalendo na FDLR yo kwisubiza cyangwa se yo gufata ibirindiro bya M23 biherereye hano Kibati ikabisa nkaho yatangiye kuburizwamo. Ubwo mu kindi kiganiro turaza kukugezaho amakuru, dore ko ngo n'abari Gasheberi ya Macumbi agace kegeranye na Kibati bo bari kumva urusaku rw'amasasu menshi cyane cyangwa se rw'amasasu mato naremereye, umva ko ari imirwano ikomeye cyane. Ariko dute tujya ku yindi mirwano. Abarwanyi ba M23 hano muri Masisi cyane cyane muri sekteri ya Katoyi bakomeje kotsa igitutu imitwe itandukanye ya Wazalendo na za FDLR nyuma yo kwisubiza agace ka Katoyi chefuriye ya Katoyi cyangwa se centre ya Katoyi. M23 ikongera ikayisubiza. Ubu barwanyi bakomeje gufata ibindi bice hano muri sekteri ya Katoyi. Kugeza ubu aba barwanyi bakomeje gushushubikana Wazalendo na za FDLR cyo kimwe n'igisirikare cya Kongo muri sekteri ya Katoyi. Nyuma rero yo gufata agace ka Katoyi cyangwa se centre ya Katoyi ifatwa nk'umurwa mukuru w'iyi sekteri ya Katoyi, ubu ngo abarwanyi ba M23 bakomeje gushushubikana Wazalendo na za FDLR bakaba bamajije kubarenza mu gice kizwi nka Bitoyi, ndetse bambutsa umugezi uzwi nka Nyabikerere. Hano rero ni M23 ikomeza kubashushubikana nyuma yo kubakura muri chefuriye ya Katoyi cyangwa se centre ya Katoyi ikabarenza ahandi gace kazwi nka Bitoyi kari mu nkengero za centre ya Katoyi, ndetse kanabambutsa n'uyu mugezi wa Nyabikerere. Ubu ngubu amakuru aravuga ko M23 ikomeje kubashushubikana banahungira mu mashyamba ya Katoyi, ariko amakuru akavuga ko gahunda M23 ifite hano ari ukukomeza kubakura muri Katoyi ikaba noneho yana bashushubikana ikabageza muri Walikale, dore ko a partir y'aka gace ka Katoyi ushobora no kugera muri Walikale, nubwo hari izindi axe muri Masisi ushobora kugeramo muri Walikale nk'ahangaha za Mahanga cyangwa se n'ahangaha za Kibati na za Gasheberi. Nuko bihagaze rero muri aka gace ka
ka gatoyi M23 ikomeje kubashushubikana ku rwego rwo hejuru rwose, ubona ko ishaka kubakura muri Katoyi ikabinjiza muri Walikale, niba rero izakomeza yinjira muri Walikale a partir ya Katoyi, ibyo nibyo tutamenya, gusa byose babikubiye mu mayeri y'abarwanyi b'uyu mutwe utafa guhita umenya kano kanya. Reka rero tube tuvuye gato ku makuru y'imirwano. Usibye ko tukiri mu mirwano, hari amakuru avuga ko hari bamwe mu wazalendo cyangwa se umwe mu bajenerali bo muri Nyatura ushobora kuba warashwe na M23 muri iyi mirwano. Turakomeza ducukumbura aya makuru tumenye ninde yarasiwe he, ese yitabye Imana cyangwa se ntago yigeze yitaba Imana. Reka tugaruke rero kuri aya makuru. Ingabo z'u Burundi zigera ku 1000 kugeza ubu ngubu zikomeje kuburirwa irengero. Izi ni ingabo z'u Burundi zari ziri kurwanira muri plaine Ruzizi nka za Ruvungi, za Mutarure, za Bwegera, za Rubirizi, za Nyakabere kugera Sange, umanuka ugera za Runingu kugera Kiliba. Iyi ni mirwano ikomeye yari huje abarwanyi ba M23 n'ingabo z'u Burundi, zimwe zaratashe zihunze, izindi M23 iziha inzira, ariko amakuru aravuga ko izigera ku 1000 zikomeje kuburirwa irengero. Aya makuru rero ubundi yari yatangajwe rwose imirwano ikiba hashize iminsi nk'itanu, cyangwa se umujyi wa Uvira ukimara gufatwa tariki ya 9, ndetse akaba yari yanagaragajwe namwe mu mashyirahamwe arengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu gihugu cy'u Burundi. Hano hakabamo nk'ishyirahamwe rizwi nka niba ari Foka, ngira ngo ni ishyirahamwe rishobora kuba rizwi nka Foka, ryari ryagaragaje ko ingabo z'u Burundi zigera ku 1000 zaburiwe irengero. Nyamara kugeza ubu amakuru ari kwerekana ko izi ngabo z'u Burundi zigera ku 1000 zikomeje kuburirwa irengero. Izi rero zimwe zaburiwe irengero kuziye mpamvu, amakuru ari kwerekana ko hari bamwe M23 yafashe mpiri, nubwo hari abo yarekuye ariko hari abo igifite. M23 hari abigifite, hari abandi baguye ku rugamba, hari abandi ngo batorongeye kugeza ubu ngubu bagitorongeye, ariko kugeza ubu hari amakuru avuga ko hari n'abandi batorotse igisirikare bihindura abasivile bari imbere muri Kongo, hari n'abandi ngo binjiye mu Burundi ariko bahita bihindura abasirikare. Urumva rero bose hamwe babarirwa mu 1000 barburiwe irengero, bamwe bari mu maboko ya M23, abandi barapfuye, abandi baratorotse. Muri ubwo buryo amakuru ari kwerekana ko kugeza ubu rwose bano basirikare bakomeje kugenda baburirwa irengero. Nari nakubwiye ko hari ishyirahamwe ryari ryabyerekanye mu gihugu cy'u Burundi rizwi nka Fokode. Yes, ni ishyirahamwe rizwi nka Fodeko. Fokode ku wa 4 Mutarama 2020. Yes, ni nejo bundi aho ishyirahamwe rya Fokode ejo ku cyumweru tariki ya 4 Mutarama 2026. Uyu ni umuryango witwa Fokode uharanira uburenganzira bw'abarundi, by'umwihariko kubaburiwe irengero. Watangaje ko abasirikare b'u Burundi barenga 1000 baburiwe irengero mu kibaya cya Rusizi, bikaba bitazwi niba bakiriho cyangwa se barafashwe mpiri cyangwa se baratorotse. Iyi Fokode rero murabona ko iritangazo yarisohoye ejo tariki ya 4 hari ku cyumweru z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka mushya 2026. Nje narindi kuvuga mu mwaka ushize, ariko hano nari nibese, ahubwo aya nama makuru mashya yasohotse ejo ku cyumweru hagaragaza uburyo izi ngabo z'u Burundi zigera ku 1000 zaburiwe irengero, nk'uko biri kwemezwa n'uyu muryango wa Fokode uharanira uburenganzira bw'abarundi mu byo watangaje ejo tariki 4. Uyu muryango kandi ukomeza uvuga ko indi soko y'amakuru yizewe Burundi yemeza ko abasirikare b'iki gihugu baburiye mu kibaya cya Ruzizi ngari 1794. Yemeza ko bose batorose igisirikare ko kandi aho bahungiye batazwi. Urumva ko hari version zitandukanye. Fokode irerekana yuko bamwe bafatwa na M23, abandi bakagwa mu mirwano, abandi bagatoroka, ariko andi masoko aturuka i Burundi akavuga ko ngatari 1000 gusa, ahubwo ngo hari n'ababarurwa bagera ku 1794 ngo batorotse, kandi ngo aho batorokeye kugeza ubu ntago haramenyekana. Izi rero zikaba ingaruka zituruka ku gutsindwa muri Kivu y'Amajyepfo muri Plaine de Ruzizi, Moye Plateau na O Plateau, gutsindwa kw'ingabo z'u Burundi zitsinzwe na M23, nyinshi rero zikomeje kuburirwa irengero. Kugeza ubu ngubu rero rurambikanye. Amakuru ari kuvuga yuko ubutegetsi bw'u Burundi n'ubutegetsi bwa Kongo bakomeje gushira imbere intambara. Ku bw'izo mpamvu bakaba basa nkaho bari gutera ishoti ibiganiro bya Doha. Ibiganiro bya Doha ntago bireba u Burundi, birareba Kongo, ariko Kongo n'u Burundi barakorana bya hafi ndetse bahuza n'imigambi. Kugeza ubu ngubu nakubwiye ko ingabo z'u Burundi nyinshi ziri koherezwa
ziri koherezwa ku bwinshi muri biriya bice bya za Fizi kugira zikumire mu 23 nifate Baraka, ni nako FARDC iri kohereza abakomando benshi ndetse nohereza n'amadrone ya kamikazi. Hano rero amakuru akavuga ko ingabo z'u Burundi cyangwa se ubutegetsi bwa Gitega bw'u Burundi n'ubwa Kongo bwahisemo option militaire, ndetse u Burundi bwamajije kongorera Kinshasa n'inama bamajije kuyuzuza yuko Kongo itazasubira mu biganiro bya Doha kugira ngo bakomeze option militaire. Ngico bagamije rero ni ukureba ko bakwigaranzura M23 bakisubiza Uvira. Ibi kandi bikagendana n'amagambo yatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi bwana Dr Bizimana Edouard, wavuze yuko ngo u Rwanda rukomeje kwigarurira ibice byinshi muri Kivu y'Amajyepfo, ngariko Katari ngo niyo ngo iri kubigiramo uruhare rukomeye cyangwa se iri gukingira ikibaba u Rwanda, ngo kuko Katari ngo iri gukoresha ubushobozi bw'amafaranga ifite igaharuswa abanyamerika kugira abanyamerika badafatira u Rwanda ibihano. Uyu mugabo yarabivuze ngira ngo ejo mwarabibonye, ati rero Katari iri guha abanyamerika ruswa kugira ngo Amerika idafatira u Rwanda ibihano, mu gihe u Rwanda rukomeje kurenga ku masezerano y'Idoha ni Washington, ngo rukomeza kwigarurira ibice muri Kivu y'Amajyepfo. Nyamara u Rwanda rwo rwerekana ko rutohereje ingabo muri Kivu y'Amajyepfo ahubwo ari abanyekongo barwanira uburenganzira bwabo. Perezida Ndayishimiye rero yahise yisegura kuri Katari, avuga ko rwose ibyatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi atabivuze mu izina rya guverinema kari ibyo ku giti cye, ndetse Perezida Neva avuga ko Katari n'u Burundi babanye neza kandi ashima umuhate wa Katari mu biganiro byo gukemura ikibazo cy'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Katari nawe yahise asubiza Perezida Neva amushimira, ati ndagushimira rwose Perezida Tshisekedi kuba wanditse werekana yuko ibyavuzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cyawe atari ko bimeze, atabivuze mu izina rya guverinema, ati turabashimye cyane. Nyamara amakuru ari kwerekana ko ahubwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi kuvuga bino bintu yishiramo Katari nuko Katari ari we muhuza, bityo rero bigahura ngo n'intego y'u Burundi na Kongo yo kugira ngo berekane ko Katari ari umuhuza ubogamiye kuri M23 ngo n'u Rwanda, ko bagakwiye kwikura muri ibyo biganiro mu mayeri menshi cyane yo kugira ngo berekane impamvu bagomba gukomeza intambara cyangwa se bazasobanura cyangwa se bazajustifia impamvu bakomeje imirwano na M23. Niyo gahunda rero iri hagati y'u Burundi na Kinshasa mu gukomeza imirwano bongera izo mbaraga, ariko banakwepana n'ibiganiro bya Katari. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi anenga Katari mw'ubwo buryo, kandi mwabonye ko na Perezida Tshisekedi agaragaza ko ashobora kuva mu biganiro bya Katari. Hano rero amakuru akerekana ko imirwano yo ishobora gukomeza, ndetse u Burundi na Kongo biyemeje ino option militaire. Gusa amakuru aravuga ko ibyavuzwe n'uyu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi nubwo Perezida Neva atigeze rwose nako yahise abivuguruza yisegura kuri Katari, amakuru avuga ko Katari nayo mu mayeri menshi nubwo yasubije Perezida Neva ati rwose dushimishijwe n'ibisobanuro byawe, kugeza ubu Katari ntabwo iri kureba neza u Burundi. Kubw'ibyo umubano mwiza hagati ya Katari n'u Burundi ushobora kuza guteza ibibazo, cyangwa se u Burundi na Katari bashobora kuza kutabana neza cyane cyane ku kibazo cya Kongo, kuko Katari yo nubwo yasubije Perezida Neva ati rwose turagushimye kuba wanenze Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, ariko Katari hari ikindi kintu yabibonyemo, ibona ko Burundi butangiye kumenasa Katari, kandi Katari yari mu mwanya mwiza wo gukora nk'umuhuza mu biganiro hagati ya Alliance Fleuve Congo na Kinshasa. Uburundi bwerekana ko Katari ari ikibazo ngibogamiye ku Rwanda. Katari rero amakuru aravuga ko kugeza ubu itari kureba neza u Burundi, nubwo rwose Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yasubije Neva ati turagushimye cyane, bikaba byateza umwuka mubi hagati y'u Burundi na Katari. Kandi Katari ni inshuti y'Abanyamerika ku rwego rwo hejuru, ubwo niba ushwanye na Katari uri Burundi waroheje ingabo muri Kongo, Katari ifite uruhare mu gukemura ibibazo bya Kongo, ubwo umenya ngo urimo uranashwana cyangwa se urarema amakimbirane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niko amakuru akomeza kugenda abyerekana. Reka noneho dute twigira muri Amerika y'Amajyepfo. Muri Amerika y'Amajyepfo byifashe gute rero kugeza ubu, ari nayo makuru tugiye gusorezaho. Hari uburyo Amerika iri gushira igitutu kuri guverinoma nshya ya Venezuela yamajije kujyaho, ariko mbere yuko tujya kuri iki gitutu ndagira nkubwire ko Perezida Donald Trump yavuze yuko nyuma y'ibyabaye kuri Venezuela bagashinga Perezida Maduro ngo hashobora kuzakurikiraho Cuba. Yerekanye ko hashobora kuzakurikiraho Cuba. Hano rero bikagaragara ko ari umugambi muremure wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo guhindura ubutegetsi muri biriya bihugu bya Amerika Latine cyangwa se Amerika y'Amajyepfo, cyane cyane bahindura ubutegetsi bw'ibihugu bitavuga rumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihugu byinshi rero ukabona ko ari ibihugu bikorana cyane n'Ubushinwa n'Uburusiya. Amerika rero ati Perezida Donald Trump ati nyuma ya
Venezuela, ati Cuba nayo yitonde kuko nayo hari icyo turi kuyitegurira, ariko Amerika igakomeza kugenda ishyira igitutu ku buyobozi bushya bwa Venezuela. Amerika rero irimo irabikora gute kugeza ubu ngubu? Ubuyobozi bushya rwose bwashyizweho muri Venezuela, Amerika iri kubushiraho igitutu cyo ku rwego rwo hejuru. Ibi byo byaba byifashe gute kugeza magingo aya ngaya? Amakuru ari kwerekana ko President Donald Trump cyangwa se ari kwerekana uburyo Amerika ishaka gushyira igitutu ku buyobozi bugera ku gitutu ku buyobozi bushya bwa Katari. Aravuga iki? Nyuma yo gufata President Nicolas Maduro, ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buyobowe na President Donald Trump burimo gushaka gukoresha igitutu gikomeye ku bantu bo hafi ya Maduro mu rwego rwo kubahatira kwemera umurongo wa Washington nk'uko inzobere zikurikirana iyi dosiye zibivuga. Amakuru yizewe ava mu nzego zicukumbura iyi gahunda agaragaza ko President Donald Trump ashaka gutera ubwoba bw'igisirikare no guteza umwuka w'umwiryane mu baturage n'abari begereye President Maduro. Intego nyamukuru yo ngo ni ukurandura ubuyobozi bwa Maduro kugira ngo abamwegereye bemere politike za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane ku bigendanye n'ubukungu hagati ya Venezuela n'iki gihugu cy'igihanganye cya Amerika, by'umwihariko ku bijyanye n'inganda za peteroli n'umutungo kamere wa Venezuela. Byongeye, abajyanama ba President Donald Trump bavuga ko hari amahirwe yo kugirana ibiganiro by'ibanga n'umuyobozi w'agateganyo wasimbuye President Maduro ari we Delcy Rodriguez, nubwo agaragara nk'uwigengesera ku mugaragaro. Bamwe bamufata nk'umugambanyi ushobora kwemera inzibacyuho ya politike mu nyungu za Amerika n'iza Venezuela, by'umwihariko mu by'ubukungu n'inganda z'ingenzi. Icyakora iyi gahunda iracyari ndende kandi ntirafata isura nyayo. Haracyari imbogamizi zikomeye zirimo kumenya aho Amerika ishobora kugera mu gukoresha imbaraga za gisirikare no gucunga neza ingaruka z'icyo cyemezo ku mutekano w'akarere no ku mubano mpuzamahanga. Amahanga rero mu bya politike cyangwa se abahanga mu bya politike mpuzamahanga bagaragaza ko icyemezo cyose Amerika izafata gishobora kugira ingaruka zikomeye ku bazaza ha Venezuela, ku baturage bayo, ndetse no ku isura ya Amerika ku rwego rw'isi, kikagira uruhare runini mu guhindura imibanire y'akarere n'amahanga. Hagati aho kandi niko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga cyangwa se Sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga uyu bamwita Marco Rubio, ejo ku cyumweru yagize icyo avuga kuri Madame Delcy Rodriguez wasimbuye Maduro. Hano rero uyu niwe wafashe inshingano zo kuyobora igihugu cya Venezuela cyo muri Amerika y'Amajyepfo nyuma y'umunsi umwe gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigabye igitero simusiga aho muri Venezuela cyafashe mpiri President Maduro. Umunyamabanga rero wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga bamwita Marco Rubio yatangaje ko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyiteguye gukorana n'abayobozi ba Venezuela basasa mu gihe baba bemera gufata ibyemezo byiza. Ibi byemezo byiza rero birahura n'ibyo ubutegetsi bwa Donald Trump bwifuza ku bantu ba hafi ba Maduro, dore ko banafite imbaraga muri uru butegetsi busa, ngo kugira ngo bemere ibyo basabwa na Amerika byose, noneho Amerika inyungu zayo yashakaga muri Venezuela zigende neza, ubundi Venezuela ibone amahoro. Gusa kugeza ubu Uburusiya bwo burasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugarura President Nicolas Maduro akagaruka ku butegetsi, ariko nubwo Uburusiya bubivuga se ibindi byashoboka koko? Uburusiya burabishaka ariko bigaragara ko bitapfa gukunda. Uburusiya bwasabye ejo kuwa kane rero Uburusiya bwasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugarura Nicolas Maduro muri Venezuela agasubira ku butegetsi. Buvuga ko bufite amakuru yemewe avuga ko umuryango wa Maduro wafashwe ukimurirwa ku butaka bwa Amerika bivuye ku gikorwa cya gisirikare. Mu rwandiko rwasohowe n'ubushikiranganji cyose na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya, bwasabye Amerika gusubira kwiyumvira kuri icyo cyemezo no kurekura umukuru w'igihugu cya Venezuela watowe n'abaturage ba Venezuela, kandi busaba ko ibibazo hagati y'ibyo bihugu byakemurwa biciye mu biganiro. Moscow yamenyesheje kandi ko yamaganye bikomeye ibitero bya Amerika kuri Venezuela, ibyo yise igitero cya gisirikare gikozwe mu buryo butubahirije amategeko mpuzamahanga. Uburusiya rero bukomeza buvuga yuko icyifuzo cyo gutuma inama idasanzwe y'inama y'umutekano cyangwa se Uburusiya burifuza n'akanama kaoni gashinzwe amahoro n'umutekano katerana mu buryo bwihuse kugira bige ku iki kibazo. Reka aya makuru tube tuyasoreje hano, tugusaba gukora